bafowethu ngiyaphila nganza kwethu ngihamba nomfokadawo Salibonani bafowethu niyaphila kodwa ngihamba nomshana wami la umfokabhebhe la. ya bafowethu sinenkinga eyodwa lapha mhlambe nina ngathi kusibhalansisa kancane kahle kahle mali mami kuyenziwa yini kahle kahle uthi uma ngabe ukhuluma nomuntu wesifazana mhlawumbe ucela uthando lowo muntu uthi kalayo umuntu aphikisana naye kodwa uma uthi uthatha ukubheka uthothi lowo muntu unama boyfriend amathathu kodwa kuwena uma ufika kuyena uthi kalayo kwenziwa kanjani? Mshana abantu besifazane abale insuku abanaqiniso impela akekho intombi wathi uyishela yavuma ukuthi ngesoka. Sengihlangane nakho izikhathi eziningi kakhulu mshana amantombazana mawuthi uyishela uzothi hayi ngihlukane nesoka lami last week ayikho nje intombazana ekuyavuma ukuthi ngesoka saka abanaqiniso kahle kahle la bantu kodwa mina ngicabanga ukuthi mawungabe umuntu wesifazana mawungasho ukuthi nginayo umuntu engiphila naye kodwa akakho serious sibe sesingena athi no baby serious yabo singene thina odawo serious sikwazi ukuthi ngoba thina uthando vele njengoba singomeli wabantu besifazana uthando vele lwayekhelwa kithi yabo into esiyazi thina sidalelwe lina nje ukuthi silimele nje ngoba silimele nje njengabantu besifazane simele lina nani zamani ukuthi leqiniso lapha yabo abantu ababe neqiniso bafowethu abantu besifazane bebe neqiniso ukuthi umuntu mayakushele kubuza ukuthi hayi unalisoka uvela umtshele ukuthi hayi cha mfowethu nginayo umuntu ongiphilisana naye kodwa akakho serious sibe sesingena ke thina lapha esi serious yabo